August ninga Times of Mizoram thil tu te chibai nizan khan inom na mun te inron soya zofa te khovel mun ti na tangin ngai thlatu kan om ti alanga kan du ber zofa mizo in pum khat na chi the dar tu ambassador for Mizo Unity zo unification kan nivek ti kha I thei ngil lawang u parliament Rahul Gandhi kan hule donta August ni saria parliament session chunzom ani dona Rahul Gandhi kan hutwai don Gujarat BJP MLA Purnesh Iswarbai Modian defamation case asyam wanga Gujarat High Court in kumni tang tura ahem Rahul Gandhi chu wanai thak takin Supreme Court chuan August nili nimin zirtop ni khan rorel nadik apeta Supreme Court chuan Gujarat High Court rorel na chu stay order apeta ani tihian Lok Sabha Speaker Om Birla an dan ngai poimo ni om farhana Rahul Gandhi disqualify tura achet ran anga achet chuan August ni sari chomhalama Rahul Gandhi hi alalu le thaidona amaro chu Rahul Gandhi aom lo chung hian Lok Sabha po akalmu mal thailowa Om Birla hian alalu ngal du lo mai thaibok mipui than representative te hi kumni thleng tang tura hrem anni lo chuan disqualify thai ani lawa hei hi BJP MLA le Gujarat High Court ukil ten an lo chiar fu hlau maya Rahul Gandhi kha thiam lo chantir satya lovin kumni tang tura hrem tel kher an du a an tumber chu parliament a Modi diklona tarlan ani to lona nani van hnuaya hian thu bohlen thailo pathuma oma ni thale thudik ani kumsang khat zakwa som seripanga June ni som pani khan Allahabad High Court chuan Indira Gandhi po kha alo disqualify ya anu loka Prime Minister anile thaya Rahul Gandhi hian api nyak nung azui ve thayangem India Alliance si nakum Lok Sabha election a achak hlau chuan Rahul Gandhi hi a Prime Minister thaidon ani engpo ni se parliament session hi August ni som pakhata top turani a hemi ma chuan diknangai na speaker Delhi lam speaker ania kan soi hi Om Birla an alak lu ngei arin oma Manipur buaina Rahul Gandhi ngein asoi chuak thaidon ta ani kokta meitei pathum tha anni August ninga inrin ni tukin jingdar ni vel khan Kuki helpol te chuan Bishnupur district kokta an luta in engemozat an hala mi pathum an that bok Bishnupur police te chuan mithi te hi an fin fia to a kokta lamhai wat number 8 huam chunga yumnam ziten meitei kumsom nga pariat yumnam pisak meitei kumsom ruk pasari le afapa yumnam prem kumar meitei kumsom thum pasari te anni PTI report le anming atanga alan danin heng mi pathum thi te hi in then chung khat nai vai pa fa le midang pakhat ni in an soi August nili nimin thleng khan relief kema anom thina mi pani te hi village defense force a telve anni ni boruak azang khai te dewa an hria ta wangin nimin khan in lama an ho a in donarap thak tuar tua an tang ta hlau ani kokta thil thlenga wang hian meitei mi pui thin rim an pungkhom le ta chiama chorchanpur lampanin kalchwa antuma security force ten andang thei hlau security force le helpol te hi anin kap chunzoma police pakhat tiamin mi pathumin hliaman tuara ras medicity infal panpui anni ngai tuam ero anni lo hliam te hi Manipur police commando ponam apollo kumsom thum pani tlangwal pakhat le meichia pakhat anni ti in Bishnupur police chuan a report tuna kan tarlan hi report masa ani a tribal lam hi mi pani thi anom nia soi ani ukhatam pakkhwa tribal te in meiteiten an halve ni in East Mozo chuan a report kimchang alomri lova adik lo om tak le comment lama tarlan ni se a thawme hetianga Bishnupur district abuai le ta ka chuan Imphal East le Imphal West apo curfew thla dul mek chu ti top hal ani a jingdar nga atanga chomhadar som le achan ve thleng pon chwa theina hun hon ani August ni thum nimin pia loka ral thuam zatel an la chhuaka tribal lamtan po manitom buka low duty ringot kha atok lova hetianga cheturin norlui kanni diktak chuan indona ania civilian thi te tharau za hlema se
atwar tu ni ai chuan atwar lo jok din hmuna om aya hlu om love assembly session tel lo turin Kuki MLA te hriat tir anni Manipur cabinet chuan 12 Manipur Legislative Assembly session voilina tur chu August ni som ni pakhatanai turin governor hena recommend asiam to a heti lai hian assembly constituency som ni pasari te chuan coordinating committee siamin emergency assembly session kowan phuta Manipur sarkarin emergency session ako thailo wanga anlung oi lo na lan tirnan August nilizan lai tangkhan darkar som ni pali chung general strike an ko coordinating committee convener L Binot chuan ti hian asoya August cholkar thumna Manipur sarkarin assembly session ko atum hi avan duai thak takzet parliament monsoon session azo mange in Manipur Legislative Assembly hian resolution siam se chu parliament a thon turani a parliament monsoon session liam nuwa Manipur Legislative Assembly session ko hi omzia anei to don lo ati he darkar som nipali general strike chunga Manipur sarkar alangoi reng chuan MLA te quarter thong antum thu asoibok heti lai hian Kuki in P Manipur Kuki Students Organization Kuki Chiefs Association le Kuki Women Union te chuan Kuki MLA te chu assembly session atel lo turin ahriat tirto zona thak MLA tupo Manipur assembly session lo tura mel in lan emo lim thakal tlang point antel tur ani lo hengen na ngai poi molova tel lui an omani chuan mi puidu le mamo zongjong channa an peturani a mo an phurang ti in Kuki apex body ten thuchwa an siamani he thili athat rualin IT left dinna ani ve rengem ti hi soile soinu soile turin om thina tribe pakhat apex body ten tool kan ti te hi IT left in tool ati lo thin nge ni thil hi tun aya coordination thadeu zoka kalpuini thil se adiom ngot mai Hindu temple ti chiat anilo Sangai Express August Dili editiona khan Gwaltabi village temple pani Kuki ten anticha antibolho ti in report auma Indian Army 57 Mountain Division General Staff Officer chuan he thili aron soifia meitete dot soi Highland anile ta ani ti hian Indian Army General Staff Officer Colonel GS chuan thuchwa asiama Gwaltabi khwa hian temple pani aoma August niliami thalak pani tarlan ang hian temple pani hi ti chia le swasam anilo hetianga thudik lo vordar hi security force te ti mingchia tumna ani maini ruk Indian Army te thlen nuwa engboina ma achwak to lova he khwa hian mi tupo anlu thaya chairman Chirom Mangizau tiamin tuma dan anilo July ni khat khan mel khiat lo mi panga ten khwa halan tuma khomi ten anlo mana 20 zat regiment ten an chan chua kani Gwaltabi khomi te hian thloma an kalpui thaya buffer zone siamin Indian Army BSF lab state police te nampani te himnan kan omani ti in thuchua asiam Gwaltabi village committee secretary chuan temple chungkhu na roofed about in report asiama Gwaltabi temple pani tela chu ahim pial mai sia khoilai temple nge asoi hriat anilo BJP sarkar thunun tu RSS te thlopna anmu theinan meiteiten zona thakte Hindu temple ti chia minpu antum hle a voin thlengin finfiana evidence anlape thailo chu ani himo Jiribam SP transfer ani district level peace committee alhau thong ta Jiribam district bihchianna Jiribam Superintendent of Police M Pradip chu Manipur sarkarin sonchwa atumta a hei hi district level peace committee Jiribam chuan remna le muanna ankeng ko mek ti thuan op thei thil nia an hria tawangin andu lova awan duai thlaka alahun lo takzet ti in Manipur sarkar malakna andem August nili nimin khan PWD guest house Jiribam peace committee chairperson tahemang pan mai chuan chanchin bumite akoma por sang malak na wangin voin thlengin boina om lovin Jiribam district alom thaya Jiribam DC son chwa antumnia kan hlo thon mek lain SPM Pradip anron thak le thu hian min thong he Jiribam DC SP CRPF commanding officer le Assam Rifles commanding officer ten nasataka ven himna ankal puilaya
boruak muan om siam tu te son chua an ni hi thil tul lo ani Chief Minister Biren Singh hian transfer order hi chel khotlai ri ro se ti in ngen na asiam Jiribam district a hian Meitei versus non Meitei anga buai tur ni sela chuan Meitei ho hi achak lo sa tur an ni amaro chu Meitei versus tribal chuta po naga te chiartel an lani talo chawa Meitei te ne na buai hi athan om chia lo chuti line Meitei ti hian buai an thlang big lova peace committee dinin voin thlengin tharum thona ala chuak lova Jiribam hi buai ta se anghong anakhopang tin ramchung changa separate administration piang ta po ni se Jiribam ram sa thak hi ahar sa don hle a buai man om lem lovang soito angin Meitei ho point Jiribam a hian buai andu lova Meitei te hleiin SP transfer po hi andu lo zo kani August ni khan Meitei civil society organizations te chuan Jiribam SP Maharambam Pradip Singh transfer hi stay emo cancel an lo demand to Jiribam buai chuan infal chak lakna a buai ngal dona Perzol district wangai tlangdung om te point an tuar ngal don tin kachar akang kai thei bokanga Mizoram po anghong thayang kan ne lawang kan tuar lutuk don tia doizep o tlan che o chua kan ni satlia lawa in po chana mumal om lovin atuar tok lekin Jiribam hi kan ti buai palang ti ahlau thon oma aso khok tur ngai tua telvek angai jun ni som khan Manipur Police Service Heis Nambal Ram Singh chu Bisnupur SP mo purna pek ani a July ninga Roni Mayengbam chu Bisnupur SP mo purna pek ani le a tichuan August ni thuma ral thuam tam tak mipui kuta an peta ani Bisnupur le Chorchanpur hi buain tran namhun ani a Biren Sarkar hian Bisnupur district SP thakhat chunga voini lai athak kwal dana hian Meitei mipui du thalin an che thei pha ta ni in angai thei kan din hun enin Indona anasale tanta a khilam khulam helam inral rin vek luka tha omlo Biren Singh Sarkarin police lalte asik soi hi ngun taka en chuan inral rin angai tak zet thuthanga tam to a Jiribam district hi hum halan tum ve ta po ani thei Jun tha tang to khan Jiribam bayan tum ti soirik ani to a kanral rel dan kha khwal thu athang luaya mi jong jong in an reveka tiang tur kha ni lo kha thu thang khan Meitei te beng athleng ve ta po ani mai thaya kanin ral rin angai ve ta ni in alang Jiribam district Manipur hi Tamenglong le Perzol district ne na in zom Assam Kachar district ne na Ramri in trom ani kumsang ni som pakhat sinsas ang chuan mi hring singli sangthum zeriat vel omna ani a square kilometer zani som thum panhi le ka zaw ani khuwa som nga pariat omin subdivision panhi le municipal pakhat a oma Hindu 48.6% Islam 34% Christian 13.34% le Meitei Sanamahizim 3.77% an omani Jiribam district a hian tribal khuwa omve nuala mar khuwa som pakhat thado khuwa pathum le naga khuwa engemuza ta population singli sangthum zaria ta hian voters singni sangkwa zali som ni paruk an oma Meitei voters hi singkhat borvel an oma Bengali Muslim le Bengali Hindu antam hle chuwangin Muslim pa JDU candidate Asap Udin hi kumsang ni som pasari atang khan a MLA tarenga kumsang ni som ni panhi election a khan vote singkhat sang ni jathum som pathum hu in BJP candidate chu vote zali som parukin anhe banani Jiribam district a hian marmi sangthum vel an oma an tran nalam lam chu tling turangai ani thin tuna buaina ero secret ballot manga chin felchi ani lova ral thuam manga Indona ani a deciding factor kha buklunga man thei ani to lo ral thuam nei that apoi mo a ral thuam nei thajok chu din hun sanga an omang